Akkan suunun boyunda bugün ırdagan özü sonunda. Gelecek camıngan tapkanın alıp kamıngan apalardı görgöndü bütlerse gele doyumda. Mende yakın bulgum balanar dua menen karanar. Dem güç beri vapalar ırdavay cadı başından alakan çapsan sonunda. Davay cadıvırımda bugün tögöyüncü sırımda. Yemese bir çetinem baştayım barpıday bolup kalksayın. Uşunday sonun öttü başkadan izlep tapmayın. Yemese bir çetinem baştayın en başından uşunday aldığa kadar taştagan. Özüngür menem maktanam kızmatın kılgan el üçün. Egemen kırgız yer üçün sıymığım bolgun men üçün. Çolpondoy bolgun eceviz sözüngür menem maktanam. Emesen o solcaktı tikteyin jaş ol sonun jitteyin. Özün üstü bir karab gönülümdün tuğandar açıp koysun bulubu. Yemi çolpun ecemdin ırdasam oğul turgan apalar dem güç veriveceme bugün alakanın soğubu. Gönülün gelsin alıp koy rahmat aytı veceme. Kutlu olsun ne veren bir alakanın çabıpı. Şıvırap cana gevuktum sizdi ne vereli oldu devuktum. Oy sizdi mıntıp maktasam maktagan sözüm az eken. Bir oğuşunday bolgun ecemiz kızmatkan okmuş saz eken. Ne vereli oldu dese ne getir işengim takır gelbeyt ko. Çolpondoy bolgun eceviz menin üydögün ayalımdan jaş eken. Elim uşunday bolgun ecekim gömüldü maga bölünüz. Eleler bir vakbadan özünüzden ölünüz. Dalışunday siz için caynap dursun ılayım kadan cayda törüvüz. Hanan cüzdün aşıp yaşınız kıvıranın boğuna. Kıdayım beri beyişti tayık eti ölünüz. Emi tars etken bari tamaşa gül söken ha degenim. Eskeri çolpondoy bolgunayımdı jür söken ha degenim. Kıvrandın büt bari özüngдөй bolgun tayneni süy söken ha degenim. Jetelleşip kolungan jür söken ha degenim. Ilayımına ne bere karaçı Üyüngde bugün türülgün, ak beşike bölüngün. Uşun çamınan eneler, batasına jölüngün. Kalın eldim büt bari, maktagandan bol söken. Jaman jolgon hiç kaçan, baspagandan bol söken. Namız kajarat el üçün, egemen kırgız jer üçün. Gülü katın aldığa, taptagandan bol söken. Jaman jaktan argaçan, kaçıp ötken bol söken. Halemin ayımdık jaktan ejeken. Oşol bugün türülgün, ak bata bölüngün. Ne vereniz özüngden aşıp ötkün bolsa ben. Oy alakan çapsan akıngan akındın gevi tımçıgat. Alakan çap kolduğu jönelemin tip tursanar akındar gede çımçılap. Emesi çımçımaygan ötöyün özüngördün görgülü. Kol çappagan men üçün gözüngördün görgülü. Sol jagımdan başlayın. Tegi jerde tizilgen gün tiydi maga betkedip gölökögö çetledip jürögüne nezilgen. Aylanayın neler alıp gelgen biz üçün kutun argan rakman. Jarım saat tik turgan tutun argan rakman. Halemin oң jaktımın tip karasam mınan aksakaldar amambı. Silergen aytam salamdı aylanayın aksakal. Siler üçün ırdagan akınından albette jaman jaktan terme jok. Biz jalan apalardı çakırdık silerge düşünböy kaldım eline jok. O semse de tamaşan arnayınçı bul gel jerde jakşı keptin arnaşka. Bürok çöpkö mıntip olturupsun za götpösün jan başka. Oy tetigimin ağabız
Sigaretni tartasiz, bul jırgap kalgan ekensiz. Mening aytıp jatat dep sındap kalgan ekensiz. Aylanayın avatayın. Kepkanı giyip başına görünüp gözgö tatına. Timeleň elimdin oýlap erteňin sizdin agala baskan çaçıňa. Uşunday bolgon atalar siler üçin albette jakşylap gepler taralsın. Atalar eger bolbosa jalaň enelerden tuğandar baldar törölüp kaydan jaralsın. Oň aylanayın eneler ırdavat samakını bulardın jürögü tolkundanıp tız boydun. Oy tamaşam jagıp buların gülüşleri kız boydun, jürüşleri kız boydun. Emese agelecek camıngan tapkanın alıp kamıngan sonun bolsun mayram dep jaynamasta tün içe jaratkanga jalıngan eneler aman bolsa eken biz su bolsok çalkagan üstündögü kalkagan ikemiler aman bolsa eken but aldında bulardın beyiş bolu turbayba sıylamasan armanda geyiş bolu turbayba oşonduktan aytarım sözümdü barın baykagın jetse de başın bulutqa bul enеңdi takır unutma ömürüň ötüp ketkeçe o düýne göstöy jetkeçe göz yaşın takır kurutma jaratkandy süýem dep enekemdin albette aytkanynda jürem dep sözlerin dayım ulukta oy janaň eneler mına karaçı gebirler mına bıyaktan tiktep atat teşikten gebir alysta turgan eneler sörüde mıntıp olturup sözümdün araň eşitken birok sörüdögün eneler köptü görgön turbayby gülöşü murdap ketpedip töşögünün astına göçügüne bekitken. Oy köptü görgön eneler aman esem bolgula daluşunday kalarım böksürvöstön tolgula siler üçün karaçı akimiňer baş bolgon berilip jatkan oymana anandan ırdavatkan akınga enelerden momentip çavılıp jatkan kolmuna haylanayın eneler mendele bürönüm bolum balası akının ırdap jatkandan ırınan ukmuş toygula menin abdan çalınpay kelgile düşmandın gözüne bugün bolsa da bir alakan çağ koygula emi kol çapkanın jakşı eken ırday düştü valdıga jol çapkanın jakşı eken emi çolpon ejem janında karaçın hakimiňer jakşı eken hakimdiň ukmuş maktagan mende akыныňar jakşı eken akram akam kandaysın sagıngandan uşunday agamdy tabaň albaysın akramday bolgon balany törüp koygon eneler akbata agam uşunday bölüp koygon eneler işte banam işte dep adaldan tamak tişte dep jölüp koygon eneler uşunday bolgon akramın uşunday bolgon balaňar bugün akbata bergen eneler bugün jaraňar haylanayın agabız hizmattan mınan uşunday maktanyp bugün japsaken Kuday bergen döletdi enelerge çatsaken oşentip jürüp bir günü arka düýne barganda beyişten orun tapsaken hemi men jeňişbek alyň emesmin kalın eldin uşunday göňülüm mınan uçurbay burguzup alıvırdaymın kadam çayga gelgen soň bir stoykanın janında jipsi boymıntip stoyka turguzup alıvırdaymın ananda ayta turgan sözümdü taktap alıvırdaymın kimdiň aytyp aytpaşyn momentip jazyp artyna jaktap alıvırdaymın hanan kaçan bütöp degensip gebirleri bıyakta sabırınan büttü da kaçan bütöp bunun dep çydamsız sabırı da güttü da haylanayın eneler kolduk tursan akının bugün alıdan da güçtü da oy men ırdayınçı şaşılmay bugün kutun ardı kaçırmay men moğul jerde karaçı 5 kişi var bugünçö kara kıldı kakçargan bugünkü çoğun taymaştı başkargan kalıstardyň aytayın Alatoğlu mekenge namıstardyň aytayın 17'de bul jerde jarışkandyň aytayın bir ayımı degena bir ejem bar biyakta
Anın aytpay koysoň uyapta. Törayımdın aytpasaň kadam jaydan çıgarbay jolda tosu uratda. Oy arena keji faktör keji massalık malumattan iştegen. Oşol jerde başçı de jalan jakşılıka jarçı de törayım oşol ejeken el nurade kulu yuvan ejevis mında kaydaken görünüp koysa gözümü el içine paydaken oy el nuran ejem turdu da kim gönülüm burdu da akındın gevin uğup koy el nuran ejem yesli можно вот сюда пожалуйста çıgıp koy el nuran ecem gel atat kim bolot eken dev atat haylanayın akının el nuran nırmenen mesin jaman jivatat el nuran ecem geldi go alakanın çapkıla el nuran ecem gele pat akınga okmuş baktı da el nuran ecem mınaki gördün örbüngü layım gözün güysünü layım süylөгөндө jüriге sözün güysünü layım jürini kim jamandasa işi düşsünü layım el nuranı jaman degen tişi düşsünü layım karacan el nuran ecem uşunday sizge jaman attın gün tiyvey çorny bolgan açkiniz demek sizge kun tiyvey uşunday bolgan ejekem jırgaptayın jürüңüz akın menen tübölük ırdaптайын jürüңüz anandan akın bolgan balаңды bugün koldoптайын jürüңüz azamatsın balam dep kenen çıyır joldorgo joldoптайын jürüңüz көңүлүмдүң ушундай таптап жүрүп алдаңыз анан нито кетти сөзү деп эртең массалык маалыматтардан ырымдың өчүрүп эжем салбаңыз ой жып-жыбой болгон стойка бираз бери жылып кой былай канымды кылып кой жылбасаңа жүрүн тиет жылгын деген себеби кагазыңа күн тиет могул жерде карасаң райондук соц жактан өнүгүү башкармалыктын башчысы ал эжем жакшылыктын жаш жарчысы жана шыбырап мага кеп айтты ука мени чакырсаң эл нурада эжеңден бир аз жакшыраак мактап койгун деп айтты анда ошол Осмонова Гүлбарчын гүлүн кармап келе бер жолборсту да коркуткан сүрүн кармап келе бер ой иштеп тапкан керекпиң акчаң болсо бере бер ой кара Якубековна Гүлбарчын бери көздөй кел атат алаканча колдоп кой сакланы көздөй жомдоп кой мына Гүлбарчындай эжебиз атына заты жарашкан гүл экен укмуш гүл экен суктанып элим карашкан бойдоп кестиң эжемди 40 жигит артынан жүрүп талашкан ушундай болгон эжебиз оорубаңыз деп айтам гүлдөй ба бирок соолубаңыз деп айтам Гүлбарчын бар экен деп бул жерге атайлап эл нураң үчүн эмес да сиз үчүн эже кел айтам ушундай болгон эжейлер карачы эл нураң эжем үчүн эмес деп айтсам эл нураң эжем кыйыгынан көзүм мага туштайт го нито кетти сөзүбүз өзү да баягы экен эжебиз ылдыйга түшсө муштайт го ой тамашаң айттым кебинде көрсөтпөң анан кегиңде акын балам үлемдең айнып калды дедиңде мен башка жакка өтөйүн кезектегиң үчүнчү калысыңа өтөйүн кара кылдык акчарган намысыңа өтөйүн Карачы райондук мамлекеттик администрация башкың адиси болуп иштеген белгилүү болуп Элмира элине жүрөт иш менен ой Боркошуваң Элмираң эжебиз мына каякта görünüp koysa bolobу el içinden Elmira bölünüp koysa bolobу Elmira degen kim bilet gel atabın onogu oy Elmiraң ejem gel atar bular emneň alakan çappay dep atar Elmiraң ejem geldi da açkisi sonun jaraşkan minip algan tiyakta taçkisi sonun jaraşkan kuvanıç batpay koynuňa eldin bari göröt dep sepi
tablitçika takıp moynuna gelip algan eken da uşunday bolgon ejemiz el içinden esen da maktap ötsem ejende maksatıma jetem da eller aday ejekem eldin kızı bolunuz akim menen ananda mirdin kızı bolunuz uşunday bolup ılayam kabul kılıp kudayım biyikdike konunuz gelme gezek bar demek buralgandın ırdayın janang elek uşunday çolpondoy bolgon ejemdin ardak gramata kolundan süralgandın ırdayın oy bul jerde mına karasam madaniyatка çoğun kızmat salımın agam koşkon deydi Oşondoy bolgon agamdın ırda baksan akında tügön bөгön dastan deyt kızmat üçün bul agam ataylapında baskan deyt Zakariyaev Kutbillah agamız janang eleng ırdadı ırda batsan atamdın ırların uğup kempirler jaman jırgadı jana kempirler süylenip alar kep aytты teytigi çıkkan avışkanı kempiri jok beken a dep aytты Anda kalыстardın içinde Kutbilladay atamız beri göstöy geliniz sizdi mınan uşunday alakan çağıp tiyakta gütü atar eliniz kol çağıp mına koştup koy aldı jakan uşunday çıkkan agam okşop koy beviriz mınan agamız karaçe Kostüm şimdi giyip alıp göp nerseni bilip alıp altın başını yiyip alıp bugün güylöndön okşoysuz Anan uşunçan eldin içinden atam simelen üylöngön okşoysuz Oy uluğa hurmat dep aytkan makalыңdan aylanam ukmuş sonun jarашкан çapanыңdan aylanam perişteler oynogon sakalыңdan aylanam ırdap koysoң ушундай көңүлүмдүн акчадан alıp koyo турбайбы төс жөнтөгө бирдемке салып koyo турбайбы аны да мейли төгөйүн Saldın bı jen aldın bı bir oşonu da göröyün Halı da meyli tögöyün bir kaynanayın ağatay Tösün töktü çınaysam $100 var ele Uygu varsam çok bolsa toşla sizden göröyün Emi gelme gezek var demek Kadancay surma kombinat Profsoyuzduk kabinet Bugaltır bolup iştegen Dostluktu mınan ejemiz Dilim bile turbaybı Akçalardı büt sanap tilim bile turbaybı Anda Gülnara'day ejemiz Cumatayeva Gülnara Gülün karmap gele koy İyi bugaltıracağım turbaybı Pulun karmap gele koy Gülnara'day ejemiz Deri göstön gel attan Menin ırdap jatat dep ayamazdan ejemdin peşte Çekesinden terakat ejekemiz karaçı Tupsi giyip butunna Kuvanıç papayı butunna Şaşılıp gele turbaybı Mayram bolsa karaçı Жаңыдан giyip göynögün açılıp gele turbaybı Aylanayın ejekem Azamatsız malades Moğul kol çapkanlar sizge bolsun Çının aysam mağa beş Mına kalıstar çıktı bıyakta Kattura kolum çappasan Yenilir silerge toşnu uyatta Kemese kara kıldık akçargan Bugünkü çoğun taymaştı başlargan Kalıstar silergen aytamı rahmat Uşunday bolgon büteldir silergen aytamı rahmat Birimdikte dostlukta getpegilen rahtap Anan kalıstar kalın elmaga kep aytты Bilesin erbinin aytты Tanış biliş buyağı tayna olup getpesin Tarta veri var kimge bugünkü sonu mayramın fayna olup getpesin O şentip alıp süyledi timile manülü çıktı süyleme Anandağı kim ayttım Süylөгөнүң sözüңdü kakşap koygun dep ayttың Süyleymin aytam sözümdün en algaç mına çöntökö taştap koygun dep ayttım Tamaşan ayttım kebindin emnenin aytar dedin be Kalıstargan rahmat Kara kıldık akçargan namıstargan rahmat Orduңar tigine gördüң boş durat Bирок silergen ukmuş hoş durat Emeseň aylanayın kalıstar Uşunday turgan enelerge tizile başın çökkülü Kol çağıp kelgen kalıska Silergen emin ruhsat mestan argan ötkülün Oy kol çap
çapkıla degendir. Bugün emne talang calang tamak jegen gegendir. Emnegedir kolunar kol çapkandan boşovoy. Kol çapkıla degendir kalıstargan okşovoy. Kalıstardı koldop koy. Kapturak çağıp alakan mestaga gelçi joldop koy. Demese bekerin gepti koşmayın, usul yerde toplayın. Ansız dele biyakta tikte vatkan sözdür gözдөр var. Kaçan bütöp degensiz aytılbay жатkan sözdür var. Demesen usul yerde toplayın, çıdamsız bolup güttü da. Menin dele tuğandar, jipsi boy kılıp stoyka japtagan ırım büttü da. Kalın eldin atından ulu bolgon jaşı var, altınday bolgon başı var, apabak bolgon çaçı var. Timele periştegen okşogun, tün içinde namazdan ilapsızda bostogun, Malika degen atı var. Oşonday bolgon enemdin cüzgö çukul jaşı var. Oşonday bolgon enemden kalın eldin atından usul jerge çakıram. Malikaday enekem kalın eldin içinde oylusum hazır ereken. Malikaday enemde beri göstöy joldogun, enekem beri gel atsa alakan çaap koldogun. Tigine mınan eneve sakırın beri gel atat. Kim boldu kenene dep kalın el süylöp devattan. Eki kişine gözü, iki jaktan koldogun. Koldorun arıp benemde, sahnanı göstöy joldogun. Irimdegen ekenda, can kolu kan hiç kaçan. Berilbegen ekenda, batır boldum devandan. Kerilbegen ekenda, uşunday bolgon enebiz. El içinden esenda, aylanayın enekem. Kançalık maktap tursam da, akınına gemeken. Uşunday bolgon enemde, gelgileçe maktayın. Akındıktan kaçmayın, haylanayın tuğandar. Har bir savun bütkündü, ürünmenen jarışıp. Kalın elminde turganda, alakanın çavışıp. Ayavay sonun bolmokta, enemdi makta vırdasam. Oşundu sanın turmakta, aylanayın enekem. 6 gündük çalganda, ardaktay turgan atene. Düynönün barın bersedan, altın gümüş gelsedan. Almaşpay turgan atene. Andıktan gelgen tuğandar, bul ömür ötöt batelle. Birgestin oylap karasan, eneviz abdan jaşelle. Azıl dere karasan, çıyrak ene turbayvı. Bütler sene gıyratkan, can düynöңdü jırgatkan. Akın balang bir çıksa, jarım saat ırdatkan. Eneler takır ölbösün, jamandıkты görбөsün. Aldı göstöy uşunday, aruvaktan ördösün. Akbatanın elime bir algandan bolsa eken, жүзгө çıkıp jaşыңız. Dem algandan bolsa eken, жүзгө jetip jaşыңız. Anda dagın uşunday, büktölbösün basыңız. Malika dev atыңды, büt alam uksun atыңız. Ayasmangan atыңды, maktagandan boloyun. Özüң üstten er kaçan kaçpagandan boloyun. Haylanayın tuğandar, aytkanımdı kılgıla. Aytkanımdı kılbasan orduңardan, jılgılan üydü göttöy ketkile. Haylanayın enemde, alakan çaap koldo koy oşundu maksatıma jetkile. Живой стойка, рахмат, барер. Урматтуу коноктор, ассаламу алейкум дагы бир рет кутмандык ушак күнүңүздөр менен. Илгери Шакең деген акын болгон. Ошол акын сахнага чыгып ырдап калат, көзүн жумуп жыргап калат. Бир сахнада көзүн жумал ырдап, анан көзүн бир ачса, элдин баары кетип калат экен. Анан эмне болду, кетип калды. Мында караса жанында бир эле Малика энеге окшой эне калып калыптыр. Комузун буралы энеге кала ырдайтмыш. Айланайын энекем Азамат Баатыр эр экен. Элдин баары кетсе да, үйлөрүнө жетсе да, өзү жалгыз эл экен деп энени ырдаса, энем эмне дейтмиш? Ай Шакең, токтотчу, астыңда төшөк меники, ошону күтүп атам дейтмиш. Анан аңсыңар ошол акын качан бүтөт экен дебеңиздер. Урматтуу туугандар, акын болуш деле ни подарок, мен деле бирөөнүн баласы. Кол чаңыңыздар менен майрамыңыздар куттуу болсун. Ассаламу алейкум.
Аны эмесе бүгүнкү салтанаттуу иш-чарабызды келиңиздер. Энелер майрамы. Энелердин урматы менен аттуу баштуу, атына заты жарашкан, чоктанып элим карашкан, менин чоң энем, менин тайынеме небере кыбыра талашкан Маликада энебизге сөзүнө, ак батасына чын жүрөктөн чыккан айтылган каалоо тилегине көңүл бөлүңүздөр. Bismillahirrahmanirrahim. Allah özü azir, Allah özü kadir. Yaratgan özü var. Şu nerselerdi şunday kılıp, yenilerin hizmetini aktagan, şuntut, yaxşılardı apkeli banayette saktagan, şu ballarımayam aylandım. Şu nerseli uyuşturgan, çöpanayım, ay kızıga, şunu uyuşturgan, dağım, erjigit azamat ballarım, rahmat selerge. Mına mu'minatlardan katarında. Umularga bereke juluğurga kızır işin elge baştan canın ersa. Sağ selamat Allah ve zazır özü kadir egem saklı. Yer içi septi. Yine de buyum var bu. Yine degen faydamış et yürekte faydamış. 12 dünya bir kese yayında kana oldu ettim. Mallarım izini bakkan ye. Mallarım her azamat boğdum atalım. Kulağını makam baldarım ağalı çek boğdum atalım. Yine de buyum var bu. Şu nerseleri uyuşturup yenenin kızmatını aktagan, saktagan şu nerseleri toplayıp şu nerseleri etken şeylerge rahmat ballarım uyuşturanlarga. Onlarga bereketli olurga kızı işinirge baz tapar bir katar sayıda jirsenger жүрген жолуңар оң болсын, тапқаныңар мол болсын, жүрегіңерде кызым. Айланайын эне, бу бала кезде тамада болгон окшойсу, а? Эне канчага чыктыңыз? Билбейм. Жүзгө канча? Билбейм, жүзгө дейт. Эне биягына канчаны пландап атасыз дагы? Алла билет. Алла билет. Allah ömrüңүздү узун кылсын. Энебиз бактуу саман болсун, шандуу болчоңуздар болсун. Çolpana emecekeriz. Enebizin başına ak çoğuluk salıp gönlünü alıp жатқан ötürü. Бактуу саман болуңуздар. Арабесе, урматтуу коноктор, дагы бир рет ассаламу алейкум. Өзү менен өзү, саламатсыздарбы? Кымбаттуу коноктор менен сымбаттуу коноктор, урматтуу коноктор менен салмактуу коноктор, ардактуу коноктор менен салмактуу коноктор, туруктуу коноктор менен мурунттуу коноктор. Бүгүн мына татанакай той болот. Айты бүткүс ой болот дегенде шашылып келген коноктор. Болбосо базардан жаң алган көйнөгүн кийип мага окшоп ачылып келген коноктор. Ой, жумушуна барбайм деп жумушунан качып келген коноктор. 5 орунду машинанын ичине эптеп кысылып 8 адам батып келген коноктор. Ой, Кадамжайдын ушул жери каерде экенин өздөрү билип чамасы менен келген коноктор. Таштаганга үйгө нянкасы жок момунтип баласы менен келген коноктор. Айтор барыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар куттуу болсун. Бири-бириңиздер менен бүгүн бир сагынып кучакташып, 2 кап, 3 кап, 4 кап, 1 мишок ушакташып, айтор бүгүн сонун бир эс алып кетели. Өзүңүздөр көзүңүздөр демгич болсун. Байрамыңыздар менен шан кылчаңыздар болсун. Браво. Урматтуу коноктор, мына кол чап дегенде кол чап, токтосо мол чап турабыз. Анан кийинкилери кол чаппайбыз. Өз менен өз жалаң тамак жейбиз, ойнойбуз, кетебиз туугандар. Азыр бүгүнкү чоң бир энелер күнүнө арналган чоң бир таймаш, чоң бир майрам. Mana ушул майрамдык деңгээлде, жогорку деңгээлде өткөрүү үчүн катышуучуларга албетте дем күч кошуп бериңиздер керек. Келиңиздер анда эмесе, конкурсанттарды бир сыйра окуп коеюн. Аты аталган конкурсант бир кадам алдыга чыгат. Ой деп суктанып, көзүңөр тийип, азаматсың деп ийгилик каалап сөзүңөр тийип, анан колуңар тийсин, кол чаап турасыздар, макулбу? Анда эмесе биринчи конкурсант Кыргызстандагы айыл округу 8 баланын энеси Жумаева Инабат энеси, кол чаап коюңуздар. Ақтұрпақ айыл округу 9 баланын энеси Абдыкеримова Марапат энекебиз, кол чабыңыздар менен. Бир кадам алдыга таштап коюңуз. Марапат эне. О кол көтөрөт, көрдүңбү? Тимеле военный солдат. Я здесь, короче. Ал эме Бирлик айыл округу 7 баланын энеси Бердибаева Курманчан энеси, кол чабыңыздар менен. Мына Орозбеков айыл округу Учкун айылы 9 баланын энеси Маматилаева Бурайма энеси, кол чабыңыздар менен. Марказ айыл округу Баг айылы 7 баланын энеси Кенжебаева Ражаб энеси, кол чабыңыздар менен. Алга айыл округу Дыйкан Чарба Теплица менен машыга чебер өзгөчө сет жасайт Бостонова Сейлкан энеси, кол чабыңыздар менен.
Айдаркен шары, ырдайт, спортсмен, волейболист, каратист, ойнойт, 7 баланын енесі Амиралаева Сарыхан енебиз. Майдан айыл округу 7 баланын енесі ырдайт, Баймырзаева Гүлсүн енебиз. Колчаңыздар менен. Ай, 8 баланын енесі. Сизди дагы төрөйт деп атайын, 7 кылган экен кайдан. Халмион айыл округу Жошук айылы мугалим 7 баланын енесі Суюндукова Жылдыз енебиз. Колчаңыздар менен. Халмион айыл округу 10 баланын енесі Шаңды колчаңыздар менен. Эргесов Алима енебиз. Мына 10 бала. Ой, туғандар, 10 баланын төрөс чоңунен чайнен каппак эмес, колчак коңуздар сөндүрөп берем. Үшкоргон айыл округу 7 баланын энеси Кулдашева Лафиля энекебиз. Колчаңыздар менен. Мына группа поддержка авторитетиңиз дадыл го ажы. Кезекте Үшкоргон айыл округу Сухана айылы 7 баланын энеси Абдрахманова Гүлсара энебиз. Колчаңыздар менен. Чайыбай пост өкмөтү 7 баланын энеси Маликова Чынар айжекебиз. Колчаңыздар менен. 7 баланын энеси ырдайт, бийлейт Орунбаева Турдухан энебиз. Колчаңыздар менен. Кадамжай шары 7 баланын энеси Жакшыбаева Бумалика энебиз. Колчаңыздар менен. Дагы бир шаңды колчаалар менен. Урматтуу коноктор, міне Эргесов Алимадан калам бекен, Кудайдан тилесем 11-ге барам бекен деп 10-га жетип токтогон 10 баланын энеси Тажыбаева Тургун Сайрес. Колчаңыздар менен. Көтөрмө айыл округу 7 баланын энеси Акимбекова Токтокан энебиз. Колчаңыздар менен. Аны эмесе, урматтуу коноктор, убакытты созбой, адепти бузбай келиңиздер. Мына конкурсанттарды бардык ушул жерге келди. Анда калыстар тобу буякта турат. Биз ким биринчи баштайт, ким экинчи баштайт, ким үчүнчү кадамын таштайт. Мына ушул нерсени ойлонуп отуруп, могул жерге 1ден баштап 17ге чейин номер жазып кагаз койгонбуз. Азыр чучугулак болот. Азыр ким номерди тартса, ошолор менен уланат. Ана мына чучугулактар даяр экен. Коробканын ичинде каалаган кагазды 1ден алып кетиңиз. Кана айлана бериңиздер. Ошол менен биргеликте ким канчанчы номер экендигин акырындап айтып, өзүңүздөрдүн ордуңуздарга бара бересиздер. Ада, урматтуу коноктор, келиңиздер. Биздин кыздар чучугулактарын тартты. Кыздарга кыздар кол чабабыз, кыздар кол чапкыла. Бирок кыз десем жактым олорго, жана эле кызды ырдабай атаңыр. Урматтуу конкурсанттар, сиздердин бардыгыңыз колуңуздарда жобо бар. Жободо так жазылган. Бүгүнгү биздин сынагыбыз 4 номинация менен бааланат. Биринчиси бул саламдашуу жана баягы кийген кийимиңиздин презентациясы экөө бир кетет. Бир бааланат. Калыстар тобушун жакшы алып алыңыздар. Экинчиси биз жанагы тамак аш, улуттук тамак аштардын выставкасын уюштурганбыз. Бул экинчи номинация кетет. Үчүнчү номинация баягы курама кол өнөрчүлүк боюнча деп үчүнчү номинацияны койгонбуз. Ал эми төртүнчүсү бул хобби деп коет. Баягы ар ким өз кандай каалаган кызыкчылык боюнча ойносо, бийлесе, башка болсо ушундай болот. Мына ушу 4 номинация боюнча гана конкурс жүрөт и бааланат. Биринчи, экинчи, үчүнчү орун болуп берилет. Мындан сырткары эң жакшы аткарган адамга гран-при деген бар. Мына ушул приздер. Анан кийин убактыңыздарды көп чозбошуңуздар керек. Ар бир адамдын выступлениясыга 3 мүнөт, 4 мүнөттөн беребиз. Чоң рахмат. Анда эмесе, урматтуу коноктор, конкурсанттар, бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Баатыр энелер турат. Азыр биринчи катышуучу Абдрахманова Гүлсара эжебиз даяр турсаңыз, 3 мүнөттөн кийин чыгасыз. Аңгыча биздин энелер бактыбыз каман болсун. Көп балалуу болгон эне. Араңарда кыздар эң көп төрөгөн кыз барбы? Ким? Ой, кыздар. Араңарда эң көп төрөгөн кыз ба? 15ти төрөгөн кыз барбы? Кол көтөргүлө. Негизи американистердин аялдары, ой кыздар, силерге айттым. Американистердин аялдары күйөөсүнө I love you деп отуруп бир балалуу болот экен. Орустардын аялдары күйөөсүнө Саша, я тебя люблю деп отуруп 2 балалуу болот экен.
Bizdinle Kırgız Özbek'tin ayalları. Güyesine narıcılçı, narıcatçı da otur. Bir ağı 5 narağa 15 balalı olup geldi bunlar. Hormatlı konuklar, Kırgızstan Respublikasında maksimalni rekord 15'ti törөгөн. Eki kolum beline çölөгөн. Vay küç kuvvatım bolsa dagı törөймүн деп ойлогон энем келет мына. 15 törөгөн ene. Кандай sene? Ay kolum sek. Bak ene молодец. Munalarga patrat öyle törökkele örgenkensiңер да, ой. Молодец. Sayızın vakti kıla turgan iş yok. Sveti öçükten. Ömrünüzün bolsun ene. Ken ona qara koy patrat. Ona 14 törөгөн. Başka iş yok turo. Bulardın işinde. Çoğun bağı koyup kalgan törüp taştap koyup. Narkılar bağı örü. Törüp taştap koyup bağı örü. Mana. Batır eneleri. Enelerin bakına bir kol çağınızlar olsun. Şandı kol çağlar. Eneler uzun ömür yaşansınlar. O şol 15-10 balanın töründe bata verip yaşansınlar olayım. Kol çağınızlar benim. Kıymetli batır eneler, kuş gelipsizler. Bizde mana şunçalık elde meyman kılıp, şunday çay verip, avukat verip, ormal verip, jatta paşalarımızga rahmat. Bizde paşalarımız serkez semiz bay olsun, 80'e kirgen çalıp olsun, toktusu semiz bay olsun, 90'a kirgen çalıp olsun, soyganı semiz koyup olsun, jegeni kuyruk may olsun, alakanı pulgat olsun, dostlar kanı nangat olsun. Rahmet.